Oku nuko abataka ba Bumbaire muri Bushenyi-Ishaka ahabwa enkuuto mbi ekyarugiriraho kutandika kukorwa eriizooba. Abataka ba Bushenyi mu kasheshe k'eriizooba basima TV West ahabwa kubarwanirira bakasya obutumwa bw'abaha b'ebembezi ekyarugiramu barikukora enkuuto egi. Twine okushemererwa kw'amaani munonga kugira ngu bayime okuheza kwesharinga bakora ki batukorera enkuuto zibe zirimbi konka tuntureba zatandika kutereera. Iyo twasemererwa ahabwo kwesharinga kwitu hine kibikirimu. Abebembezi ba Bushenyi nabo basima abataka ahabwo kuba bakareebi. Ndakusima abantu bona na munonga abataka ba Bumbaire na Munisiparite na Bushenyi no kutwara hamwe okureba ngo n'abataka abara active. Twagiteye ko mu work plan yitu ekwingana 2.5 kilometers kandi zo kujikora ku maro miliyoni 5 ngotejo. Yatandikira ko tariya igendera kimwe ishika umutemenya ryanya ruzinga. Yonka ninshaba mbweno ninshaba no wembefu ngo gavumenti egemereke kurinda ngo tabanze twatera orwari egemeje korre bintu by'abantu ombwire bwabo. Nanye nkomushubuzi kumbe ninda bamuna nebe byino ko bemteganisa ate ninda byo hogono ruguto rwaterera mwe bare mununga. Omugandi Bwanyima yo kwija kwehururu yo kuchebera no kuragurira ndwara zitari zimwe na zimwe byone biri byabusho muri Bushenyi omugombora ya Nyabare hati yasiba kakanjo na Kyamuhunga kandi yo gwetorora district yona kandi tebekanisibwa aba Maristops Uganda n'ababa mu Ishaka Community Welfare bari kurwanirira amagara g'abantu muri Bushenyi. So nyenda kusima Jafari basajja baraba ahabwo kwikiriza tukakora na Maristops tukabasa kureta obuheereza ahampaha icyo kubanza babaceberera busha kandi bagarika babaragurira busha emibaze ruho. Programu zezo na nuzumanya ababembare bantu muretamu upokso bya bareti y'abacyarakazi n'umucibike sente miliyoni mugobe sente nukora numanye nyuma wakaya bareti w'amafuka. Abashaho no bagira ngo ndwara ya sukari na pressure nizo zashangwa ombanta bakuzire kandi omuntu omwe niwabirashangirwe na kansa ya nyenenda kandi bagisiririze kuri jorro kwebireri. Kwamuragura kwakasiriza kwamuhemibazi kwamubiri waragaruke waratutereho muri kuramiro kugira ngo warebe iki bakuvuza umuntu ubu Bumbaire tubasa kuberinda bonka mutwabara n'umuntu bakuru n'utandikira nege yitu twino kurya ebyo kurya balanced diet ekindi twino gukora exercise kandi ekindi twine okuzakare omumarwaro mukakoresha twine okumantuza amarwaro tukacebeza tutakamira. Abanyabushenyi basime bitongore ebiresiro baheereza bwa busha. Gashakwa Ben Muhozi na Abraham Muganzi.